mi guys kay hapon na dire nya muli na mis matalom pero di na process pero di complete ulam. Okay. Okay. Muli na mi padong salamat nga na-join na pod. Hapon na nya muli na mi. Okay, muli na mi guys. Padong na mi sa sasakyanan guys. Ano ni? Okay. Guys, thank you o God bless. Salamat nga na humandar mo guys. Muhang gari sa Ormoc City sa Bayan. Okay, God bless o mayong hapon matulog.